Oy, manganan, inya ti orasan tatay ka pala nga ayam bitaw may ka manganan ni nakawal dito panganan ni tatay ka pala nga gurura ita. Gusto day ta luston. Ano taros. So this is the house, guys. House tour. House tour po tayo ngayon. Ito po ang munting kusina namin. Ang rep, walang laman. Ayan. Ang dine-in table. Ang dining room. Look at this. Ito po tayo sa taas. Sa second floor. Meron po tayong ganito, guys. Ayan. Ayan po. Ayan, guys. Ang rooms. Dalawa. Tapos may CR siguro dito. Ay, wala. Ang tanawin, guys. Oh my God. Oh my God. Tapos may CR po dito. Tadan. Yeah. Yeah. Godmorgon. Kan jag göra det? Oh ja, okej. Jag ska spisa. Yes. Breakfast is ready. Breakfast is ready. Är dere klar? Ja! So may mga ganyang shield, guys, kasi pag winter may mga nagsishi dito, so they have to be careful. Ito yung view, guys, super ganda. Tapos punta kami doon, tok. Hi, guys. Go defeat the under sea, oh. So we just begin our tour today. Fint, väldigt fint här. Jag ser folk där nu. Yes. Nice place. Kom igen, Toyus. Full fart. Flinke. Itong batang Norwegian. Ito pa, Norwegian din ito. Ja! Ukis ti bawang.
medyo ups and downs. Pero ang ganda ng landscape. Super beautiful Norwegian landscape. So guys, dito sa Norway, naiinom ang tubig sa bundok. Sobrang linis, as in. Tapos ang lamig pa. Parang ice water lang. Oh, sarap. Nydelig! Yummy, yummy. Nice. Hey, norsk natur, vet du. Og drikke. Okay, hva skal vi gå nå? Hele Vassbø? Hva skal vi nå, Tøyes? Vet ikke? Hæ? We made it! So guys, we made it. 1,500 meters above sea level. That's amazing. Koselig, ha? Yay! Vi klarte det! Vi klarte det! Yay! Vi er framme! Takk for oss! Takk for meg! Takk for meg, Nick.